Hi, my lovely guys. It's very, very nice to see you again. And I am so excited to finish the story for you. Yes. Please don't snitch on me. I already got a warning. So listen to the video, take it down to your devices and delete it. Yes? Okay, let's go right from the beginning. Chapter 14. Let's just recap. You know, most we always recap. Now, so remember what happened in chapter 13. That was quite the chapter. Now, Aunt Marilyn described how Jacob was born. And remember, it was actually twins. Now, and she didn't know she carried twins. The first twin was a stillborn, a dead one. Nee. And then the second one was Jacob. And she named him after the two characters the two people in the Bible, Jacob and Esau. Esau was the firstborn and Jacob was the secondborn. All right. Then we went to the word deja vu. And remember, we said deja vu means it's like you reliving, the situation. If something happens and you are like, but I've done this before. Ek het dit al gedoen. Ek het dit al beleef. Herleef. Reliving in Afrikaans. Herleef. All right. And then the last part before we stopped was the part where it was actually Tina and Jacob who were busy with the fire and the pap, when Aunt Marilyn went shopping, and it was actually Tina that told Jacob she's not gonna roer the pap. Jacob must roer the pap. And then Jacob get an epileptical attack and he fell into the pap, and Tina was so scared because she was still very little, and she didn't know what to do. And then she tried pulling off, and in that pulling process, the pot fell on Jacob's hip. All right. And then Jacob was admitted to the hospital, 3 months in the hospital, and Aunt Marilyn wasn't there. Everybody with me now? Because she doesn't want to go to the doctor because she was a little, can you remember? She was afraid for jail, now. And when Jacob returned after 3 months, it was like it was a miracle. Now, because his face was totally jammed. All right. And everybody thought that he was going to die. All right. And now let's see. What is going to happen next? Okay. Chapter 14, hoofstuk 14. Louisie kom kry Tina waar sy by die graf sit. Wat sit jy so hier, Staan op, jou klere word vuil. Tina staan op, loop saam met Louisie. Vir wat loop jy so gebukkend? Gebukkend, Pyn jou maag. Tina skud haar kop. Louisie loop en gesels land en sand. Now, if you gesels land and sand, it means you blah, 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 so no one can stop you. You speak, you vuravara. Can you remember last year, Dumani, you vuravara? You speak too fast, you speak nonsense. Now, all right. So that's Louisie. Beduie af en toe vir Tina. Die ellende, die ellende. Eers toe sy struikel, besef Tina, sy het haar oë toegeknyp om nie vir Jacob te sien nie. Sy ruik hom, besef sy, dis 'n mengsel van son en kakiebos en stof. Nie suur en oud, soos die aand van die biduur nie. So Tina remembers that night when Jacob came into the church, He was dirty and he smelled bad, and then the ladies said he doesn't want to bathe. So it was not that smell. It was a different smell. All right, some natural plant smell. Maar hy praat nie met haar nie. En in die loop verdwyn hy. Disappear. Toe
sy by die huis kom, loop sy direk na haar matras in die hoek van Aunt Kentlin se kinders se kamer. Sy klim onder die komberse in en draai op haar sy met haar gesig na die muur. Toe Aunt Kentlin roep vir middagete, maak sy of sy slaap. Aandete kom, woel Aunt Kentlin haar daaruit. Jy kan nie so met jou goeie klere aan onder die komberse lê nie. Kom, trek aan jou treksoet en kom eet jou kos. Sy kan skaars die sop afgesluk kry. Dis lekker sop met fyn vleisies en baie peper, sodat sy werklik warm en beter voel toe sy dit eers in het. Sy kyk nie televisie saam met die res van die gesin nie. Gaan klim weer in. Die skrillige lag. Like the Aunt Kentlin and David's kids watches the TV, nee. Van die sitkom laat haar letterlik naar voel. Sy lê nog wakker toe die kinders in die bed kom klim en sy is nog wakker toe Oom David by hulle kamer inloer voordat hy die lig in die oorste kamer afsit. Toe sy alleen met haar verdriet wat soos 'n hond met 'n nat snoet aan haar karring. Right, next page. Page number 19. Sy probeer om op te hou dink, maar dan hoor sy net die snorkgeluide van Jakob met sy gesig in die warm pap. As 'n mens net die tyd kan terugdraai, if you can only reverse the time. As sy maar net die pap gaan roer het, en nie so harde gat was nie. Oundag hoor sy die honde blaf van die koue. Sy word eers wakker toe Aunt Kentlin hulle roep om klaar te maak vir kerk. Sy staan op, was haarself en trek weer gister se klere aan. Die bordjies pap staan op die kombuistafel. Die kinders sit voor die televisie en eet. Oom David sit op die agtertrap in die skaduwee en Aunt Kentlin vat nou en dan 'n hap terwyl sy op die stoof roer. Die suiker smelt op die warm, slap, swart pap, maar dit lyk vir haar skielik soos baie na slijm, phlegm, né? Mucus, right, onder Jakob se neus, dat sy moet sluk aan haar naarheid, nausea. Sy voel hoe die sweet op haar voorkop uitslaai. Hoekom eet jy nie? Vra Aunt Kentlin ongeduldig. Kyk toe skielik met meer aandag na haar. Voel jy sleg? Tina skud haar kop. Ek is reg. Jy lyk leepoog. Now, leepoog means your eyes are hanging. Nou, kom hier, laat ek voel. Die fever, né? Sy wil die fever voel. Sy rus 'n oomblik haar hand op Tina se voorkop. Jy het nie koors nie. Eet jou kos en kry klaar. Sy is klaar weer ongeduldig. Toe Louise haar kom haal vir Sondagskool 8:45, is Tina reg. Hulle stap die afdraande na die kerk. Louise gesels land en sand oor die begrafnis. Haar rok, die moontlikheid van 'n kerel en meneer De Bruin wat so net one slip one opdaag. Die Sondag is hy wel daar. Sy sit miserable deur sy les. Deur die diens daarna en toe hulle huis toe stap, kan sy skaars kleur onderskei. Sondagmiddag
stap sy en Louisie saam kombuis toe. "Vir wat sê jy niks?" raas Louisie. "Man, ek is moeg." "Van wat?" "Ek weet nie. Die begrafnis, die Sondagskool, die skool." So Tina is sommer mislik for everything. Nou, "Jy's moeg vir die lewe, man. You tired of life," sê Louisie. "Ja," sê sy. "Ek is moeg vir die lewe." Louisie kyk skuins na haar. "Jy's al van gister af nie lekker nie. Jy sê dan, jy het nie vir April geken nie." "Ek het nie." So, remember April was most that grade 12 student that died in the car crash, no? So, that funeral, no, really did something into Tina. Alright, page 91 and 92, 93 coming up. Stay alert.